Rius nem menshua kata ka khandai terik nopra arja ka khandai ka yeng dor bar thawan ka jela Meghalaya kala menjuri ka resolution bandawa na ka sarkar India ban pentrikam ya ka inline permit hapo ka Bengal Eastern Frontier Regulation syajar praspa anyu phulai rei ka ni ka jingdawa ka rang sakut sa hadu menta na ka jingle ya kren ka sarkar jela saktanat kampo yeng ka sarkar India ka jubab ka bayat sawa ka long badang examen bat ka pendu khamen CM ya ki nongshong snong ka jela ki seng balang bat ya ki bakwa bakatai ke permit kan trekam bantelakam ya ke jingwan rung kertep ki bar jela habai kren bat presiden ke khasi student union KSU Central Executive Council uba lambok starwell marngar ulapan pau ba ke jingpen slam ke sarkar India ban a jingmen jur ya ke ILP kadai ke jingjam jong ke sarkar jela bat ke jingtlot ki nong thau ai ke bla jed upai ba nelor ke tau loong ban rius nem kalayat bat kaladai ke por ke babiang ya ke sarkar jela ban menjur biang da ka wei ka resolution lada don shisha ka jing smokia bat ka jingmut ka ba shisha ban pentre kam ka ILP ha ka jela kini long ka jingai pen mau ba kadai ka khat khandai direct jong wa snem ajar khat khandai akba hindu phumut ki nomi khmat nang thawan jong ska jala ki la pas to ka resolution ke jungun jor ban ya kubur lang ba sur ba ke pentre kam ja ka ILP apo ka jala ka jong denrai hadu mentala antuk senam penthi ni ba kamdon kuno ke bolong positive respon nagari yang sekarang dia tujukan ru keliru nak karjala ka ong ba tujupudian ke kam andai kai mo kwa ban kembali ke por tolong ba terus nam ka sekarang dia tang purisa ba dei kai ya ko biang sai ka sarkar ru ba kan pas biang sagoi ke solution gidan ko dan ke sim siap ke don kita seriousness minta menteri kami ni ka an cepat kenal hamadipur haduk laisin ke pas solution haduk kena yo ya ka ILP bak sekarang dia kan promo andai nakalong kini iba ko sekar jala ka simsting kam semla bodin tarokom andai sabang kamdai tanggak sarkar basansar andai ba baro i gitu bugot kinong tawan ba pajba ula kubor haki kari kamram jupi ba kin bodin nang ba ning susu la ka sekarang dia ka ana ma ai ka ILP andai ba susi susu kalong ba wat ka an adon luparu ka sekar jala hadum ta kamla terekam syukran yi cuma ya kini cuma ru kertet belum sebah nrai kum galong sloba kasukah dum ta kamdon kuno ka an panjada ya ke cuma kertet belum sebah ini gilong kejak isin ki cuma nya gliang ju kaseng asnam thamai rosong perpelkan dan keding senjam kemis judge khmat bedai bat kini ki isu bang labu khmat saka kum kapapa ba kum kalong hi nga ngihap ban kamdai mai kuat man kenthok man kuat kenok kuat dokti sukan dai serengeu ba kadak sin gi pau kamdon itu pol kalbir ke jongka kasuksa kata ka sarkar dia amba kadang pulisa wat gi an adon lupa kamla bale yang itu ka anjuk di nyong train belar wara ajar arpau arajar usau mila terwas kan bagaimana amendment kana klansu lebat adu mutai ka turu kapentri kam letar spirit kumikran yang pani gini ke baru khot ba tentang sarkar kasukwa penthame bat ngi kumba kampwa aru bandon tak an banyada ya kerjet bedu ya jelah baru ni ke sarkar jelah ko om bakat balik Delhi kenduk teki menteri sarkar India bagi kran sepangkini ada ikran ngami ada kepor ka kita badan sarkar kiri ban long habashit basah kan bengi ngaj ka kran ada kepor belum open kami syuk kong ba ngelej Delhi wan sedia keli ngilak kran la bodin rai kum golong iba yude ste kran hiru sepangkini ka ILP kadau ngimtep kadau tandra hindrai ngasiong dang ni kawai kajing penslam le sekan dia dai kajing jam no sekan jala jung kajing tolot sekti nong thoan ba ngi kum ipa ba kum nong snong jong jala ba jong chat mate lakmi nanti maki kidai ban betulong rezeki ai bat kabar kalong ba teng ke sarkar dia habangipan ka ILP teng gwara pen ban wi pat ki an bolong persak pat yar komlong komad ngi kumriulum om tang po jala jingi wat thai ini ka than stelam ngi bro koi afi kan ma pengi persa ka tasi ibi ipan ILP hindai ka pen kalong si pade ini kita kesin teng i ini ka sarkar India tmu ne ka don ka jing tmut dese ban kambor
Ini kum try termeluk ini ke tan stiram ngi bro boy. Habatin, pej bahagi ke Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.